Kono hunt, hate, kono forex trading, kono betting, kono aviation, kono mukana dog da ta. Jimmy duong mapelare. Anto legit way minongo chane online. Unyo yenye chane online, nyo yenye chane wiyamu yo malupe. May ramo lupo neo easily. Daga ramo tracing. Kit chane ne kirati kere. Yo duare da dandian nongo chane yo mapabat. Anto man ma imiro donye. Man ma de legit. Nyo man ma olo to check ye Uganda. Nyo man ma olo to success story ne duong. Pian. Ramo betting. Ramo invest in your risking. Machine mo na magaloni hand 8 tenini duong mo pelare. Iramo donye aviation tokadege. Players ko gingeo gini joba asalas gingeo joba di lawri forex trading ano ni Wendy kiane kidong mukana maduata yo me no chana wi yang maduata pull down ti Gemini pull down maduang ti Gemini ando loro mana ma da idi ye ke ma risk da no ni fedok ta ko tral ando legit way me no chana wi yamani ano ke way online wa cha yen chana online wa cha yen chana online no ni chana online yen ni me na che freelancing ta inti graphics designer joma yubu jami yubu ko go chali kom art ko mono jami kom ngo kono yubu chimi wa nan ma len kono yubu chali kon tim ngo graphic designer ero tem ngene lo freelancing e building me portfolio ni onyo e building mara nyi onyo yubu nyi wi yamo ka dung dano ka ngi ka dung dano ayare ngi onyo dano mi ti onyo luremi poketi yo me wi yamo freelancing ano nyorni ngo yen pe di teach iching aro mo ka nyu company mo ga ti keni pire keni dano ramo mi teach mara ka gunno Facebook Instagram nyo TikTok nyo ka beru mo kan wi yamo dano no ngi ye ano ni kera mi teach ye freelancing ano no yen nyorni ana timo gena ko man ana ma video ana ngeo ken me yup video anyo ngeo ken me yup cheli onyo ngeo ken me yup website onyo ngeo ken me fonyo dano ke computer iti pire kene gene tema ni iti pire kene iti pire kene in tie mer kan dano mi mer ti chero en freelancing era no jana ke online mina mario content creation. Now, content creation, you put content, you beru yamu, ti yo chiel may rom no ke chana wi yam. Now, ka wa you get it. Ada day ne me pinong ni ta ngara ti wi yam no ti an no chana. Miar ke oil level money, miara I bet kong ki namba ka jomono nyo I bet ki geno money ma inde ti wone ma aduki ne ti ma bay kom down ma duduong. Wa ka joma duduong lubi. Tena ne ka duki geno money ma inde ti mo online ni. Tie nyo impakati kom dano ma duong dano ma duong following yan dano ma duong maro jemi ma tie yupuni eno ni no ye chane now ka why content creation dong ye poka ma duong sincha photo be ga wachu you adi ma ro no ge chane yi TikTok opo ye ma duong so ka me no nge no gwa de ni chane kira no ke content creation video mo ti wa yubo irom da na but content creation be ti yo ajel ma iram no ge chana enni ade de ni ti ka wa ko down ma duong be ru lonyo kay nano Mr Beast gi jo ma don ngata don ke lobo la wan ki YouTube kay bien nano nyer ki loni ka kono ka bi ko ke bi la nyer wa de kay ma pole ta ja ta jemni no lu diru don kay wa ji content creation lu dire jimini buno jana ma don gi dia no jana ma don da ko la ko ge Uganda be down ma duan ta don ti ye ye chuli ben down ma duan ta ti ye simple gladys gi war ma dear bot ge ti ken jo alum ge ano ti ken jo ma don
magiti nongo gera de deni gino mo ki social media new content creation itinan so eno be yo achiel mera no gi chana ka wai content creation ba joni gena dong ye large mo belare ka pian jimini wan mo wa ni ro beru through content creation but eno be yo achiel mango maron we ngo ino ye chana wi yam mo kana ana ni blogging nyo affiliates ene ni yene chere choyo maybe jaje mabeje kom company mo nyo itiyo ki company mo me chato gen gi mo nyo itiyo ki company mo me wek product gi mo ni ngene to twal eno ni be yo achiel mo kana ke nan mo jemi ene ni wan poro dark kom content creation me creating content unyo ka dong mer tingara diet winya ki company mo ni metem affiliate kedgi unyo me gana unyo me blogging jemi gi unyo ka we blogging mara it's more of you working with a certain company mo mere cho geno mo kom gi unyo mere team geno mo wi yamo ma no yubo nyingi unyo line anoni paro beru ngata ron explaining mabe entry ti yo achiel maron we ngo ino ye chana bene ino chana wi yam jokan dia kor betting betting beru gambling iron no chan don't losing chana jokan dia kor ante ye kong kor na zale success to ne gelung tiaro foot ron wa chu be ma ka dong pi ma piaro yo ange po winya ante ka pinge ante tiere yen ngo ma ante ro be an pa ron wa ne pian pa nge ro twala ra wi gena don jan down to lo ye ro twal we have foot we go BLQ chana no BLQ we have we go BLQ udanye ya dama mia mukane chato digital product be chalo maybe chel ke ma le chara maybe video ni money ka yu ma le chara unyo maybe ka yu video bot MTN ki nga gini gi churi chan okay ano ni ko product selling mara ka tiki product mo ka choy gini ni article mo ma mira da unyo choy book mo iramo chato ne wi yamo unyo ka itie ki lok nyig lok nyo duan mai ma pi geno mo chara wi yamo product here no ma di chat ne en ni bet chala tiki gena na mo I chi mama mi chat ne product sale en ni basically ngo wara mo wara mo tiat ne ko product aya en ni ma tiat da ni big budget ro nyo irom timu ne ka mo kan website no irom developing website irom chako Gemini irom donyo content creation irom chako blogging affiliate marketing ero Gemini mier ke gaining followers TikTok beru kanyaro gaining followers maduong ka itimo gina dar maro unyero jo ga yeto dan ga yara idon't yeto megi dan nyo ngagi piano de ne reaction gina na mier reaction we yam kai reacting down way TikTok page we yam account we yam money ni down te ga reacting ye TikTok pengen ni di yeto dan pian jor ba churi ara da ne wi yamane ka dog ni jong mo cher ka yete kan ti mara dan wa tim mo ye anto mai rawti me chimi so easily mai rawti me chimi chane now jemi wan mare waje ni jemi rawti me Uganda te na ka wa cher le me wi lobo yo mi no chane duande da an ko ngwe wona no chale Uganda borwa kan wa rawti mo ngo and jemi mai is easily done in Uganda and in a small portion of it but legit part of it jimi maduong rawti tim ne jom kan te ko be wi yam ar pa de no mi ar wa cher ka wa jo kan chun gi chwe ni pian itiki page ma large kono ngo now wachere yo mo kana mai ram tim ne en ni ram tim ne chimi survey online survey ki microtask dano mi gino mo ni tim ka itimu itiero ichimi kenyo chiki churi chana ni survey no beru chalo kwetum nyo gamo ngech pangaw survey ko kilore ko kilewa churi ko gamo like to me karataj mo chere yen nya ngech mako mane kom dano waram tim survey ni wanan ko ngoma tika kelo tuo malaria good one wanan ko tuo ngoma tika kelo tuo malaria chi la be kien mo wachi ana bi funding yen
ami chane ni chet ke lak kede ka itieko ci wa mi chane me fuoni mo manok online survey time kieto. So joma bu chuli ni chera tim survey ni rom bero Ministry of Health wachi won ba won dana bi chen mon ni ko cho tim wa survey nan kong jo adi ma vure nat chiki min u form kera mi ngo u tim kede ka chero tim survey u dugu come an chiki chulu pian ni gu penyo ne tim u gi geno moni unu tim mi ario ana ni yo ma yote lo wen ki chime but medicom ngomo ber ka wach ne wen wen yo mi no chana ai muka ana ni chat to jemi like reselling jemi drop shipping iromo chere jumia igamo jemi mone gi kuno uno sos mo chalo jumia nyo jiji gi nga gi sourcing product and then iromo reselling them with a markup kay ri charro gi no jumia ber chalo platform o jiji ber chalo platform mai chere no jemi ki ye chi charro gi ko ije na na panga de nya oni but is one of the ways yo mo kana mi no chana yam chere jumia chere jo jiji nan jemi mo mo rom char ne rom wilo ne di charo nyo rom tik jono I chato gi ka gi tongi pasan mo ni but the message mara ana ni John pe chere palo dano yam nyo pe donyi gina pe ngeo pe donyi gina pe nyang keta ngato mo ni kan no chana ki ye kede ena ni legit way ena ni gene rom timune chimi rom timune computer ni rom timune wa computer me gang teach anto keriago pe timata pian kon kitichi ena no dare yo maduong tie mango mai rom timo ke gemini ali ko gumba lu gwa gang